Mai bakoitzian aukeratu dian 3 sagardo honenak, eta 9 sagardo izan dira. Bere zenbakik dira bata, 6, 14, 24, 22, 8, 18, 19 eta 25. Hoik dira, adibidez 25 da, Josu Ozaitana, Edurne Aranburuk ekarri duna, 19 da Anartz Minerrek ekarritakoa, baina beha ez da etorri gaur, da beste ordezkari bat zuk daude, 18 ere bai, beria da, eta 8 da Jon Gallegok ekarritakoa. 22 da Altuna Sagardotegikoa, 24 da Edurne Aranburu baitare ekarria, 14 da Iñaki Landak ekarritakoa, bata da Ignacio Rotetana, eta 6 da Xabier Mikel Arrekondok ekarritakoa. 9 joik gastatu ditue, 9 joitatikan 5 atzea utzitue, eta 4 gelditu dira aurrea, 4 egidia Jon Gallegok ekarri duna, Anartz Minerrek ekarritako 2 eta Edurne Aranburuk ekarritakoa. Hoi 4ak berriro gastatu ditue, hitzein due, diskutitu due, eta beren artean akordio batea iritsi dira. Ez du puntuazioik eman, baizik multzoko erabaki batea iritsi dira. Eta erabaki jortan, peak esplikatuko dugu egoain, sagardo bakoitzai zer ikusi diren 3 sarioik emateko. 3. saria tokatu zaio Jon Gallegoi. Eta bueno, tenengo Jon Gallegoi zorionak, igual postua lortzagatik. Egia esan, igual ora ikusita, diferentziak ikusten duzu, baina guk koloreatetik ez dugu asko baloratu. Baina bai, 3. postua hartu dunari, sagardo gastronomo egia dago, dalako estruktura gehien bakanak, egurrak, potentzialtasun hori eman lako, eta izan daiteke sagardo potentzial bat, restaurante egon batian, janariakin ondo lagunduta jutea da. Zerbait izan nahi duen Sí, bueno, yo creo que lo que ha dicho Irati, ¿no? En esta tercera sidra, bueno, en esta sidra que ha quedado en tercer lugar, sobre todo esa profundidad que tiene, esa profundidad que le aporta el tanino, es un tanino muy agradable y desde luego que eso va a hacer que la mesa, bueno, pues ayude a que combine mucho mejor, ¿no? Con los alimentos y con la comida. Es una sidra que pide comida, ¿eh? La verdad es que nos ha gustado mucho. Bueno, bigarren saria, 18 ez da? 18 Anartz Minerrek ekarritakoa. Orduan, a ber, esate jozue. Bueno, hau iruretatik ezan jartu dela aurru bat freskuera, eta beste azidotasun hori markautxu bera daukena, oso florala pentzan jartu bai, baina beti ekilibrioan. Tanino kuntxarekin, aguan be zikutxo ikutu hori zaukona, baina horrek hilateketako entutan zauna eta denik bai, txuleta batekin ze agrabili eta ze gozoa izango zen, ez da? Eta egize da, naiz eta estilo apur bat ezberdin eizen ezpiekin konparaute, pentsau jaku oso ezaugarri politxek ezakela eta interesa jokela. Eta oreka, lehen askotan komentatu dugune oreka oso ederra eta ikusarri zirek. Bueno, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho de esta sidra y es que es una sidra muy fina, muy elegante, pero al mismo tiempo tiene mucha intensidad, ¿eh? Entonces, esa sensación en la boca es muy agradable, pasa un poco como con el vino, ¿no? Los grandes vinos tienen sutileza, pero al mismo tiempo tienen intensidad y profundidad, ¿eh? Y yo creo que es algo que en esta sidra, para mí al menos, destacaba.
Hemen, bigarren postu gelditu da zagarrotan, nik destapatuko nuke zenen egurraren balorazio plan, ez? Egurra eta zagarra fruta oso orekatuak daude. Ze hemen katatu ditugu, zagarro oso ona, baina igual egurraren presentzia ez zain nabaria, eta bestetan enkanbio igual oso egokikoa zeuden, baina igual egur gehien izekaten, eta bigarrenaren kasuan ikusi duguna da oso orekatua dagoela zagarraren fruta eta egurraren ematen dionaren arabera. Bueno, eta lehenengo sarila Edurne Aranburuk ekarritako sagardo antzako da. Bueno, menik itengot, porque superpozinao, gure maien lehenengo zailkatua izan dalako, osea, que hain desorekatuak ez ginen du, ez? Zorionak eta eskerrik asko hemen parte hartzen utzi guztuelako, eta gehien bat, zenean hemen pertsona desberdiago de gusto ezberdineko, baina denako izitu dugu, gehienako izitu dugu, sagardo hau oso orekatua zeola, eta azken finean oso ondo inda, eta positiboki gauza asko aurkitzen genizkiola. Orduan, hori ja, pizkate esan dugu bezala, oso sagardo horrekatua izan da, oso goxoa, azidez aletik oso ondo, eta gero egurra oso ondo integratuta. Sí, efectivamente, hemos coincidido, yo creo que los tres claramente, y hay una cosa que me ha gustado también mucho de esta sidra, y es la cremosidad de la sidra cuando entra en la boca, ¿no? Esa burbuja, esa chimparra tan bien puesta, pero al mismo tiempo, pues de nuevo, pues con equilibrio, con profundidad. A mí la verdad es que me ha parecido una sidra de un nivel excepcional. Y además tiene un color precioso, ¿eh? Y aunque no hemos querido valorar el color, ¿verdad?, a lo largo de la mañana, sin embargo, bueno, pues también tiene su importancia, ¿verdad? Cuando te sirven una sidra y tiene un color atractivo, pues también es importante. Y además esa burbuja, esa chimbarca que crea esa sensación un poco como de turbidez, que luego entra en la boca y te da esa cremosidad, la verdad es que aporta también mucho al cóctel. Asko guztia, pentsa jakula oso hori zauen zagarra bat izen dela, oso elegantia, aguan, sudurrien, ezaugarri eranak oso batuta, azkenengo produktu finalian, eta azkenengo izan da, lehenko postuak esan biena,